ɗaɓɓude oto mi yi santerɓe wonuɓe waɗude piiji ɗi andanɗa hoore ma ɗi hulɓiniɗi piiji ɗi andanɗa hoore ma ko tawaɗi ko Allah wi isa jaaka almunafiqun Allah yiɗa naafiɓe koto haray koto menen ko ɗum wellirɗo men enen koto hande mi haalanama si mi wima Jani Alpha mi wiyatno ɗum ɗon en sakkitoroyay en sakkitoroyay haray koto haray miɗo yi santerjo ni ka men wo kanko wowi mo hecci on dendanangal onon santerɓe ɓen fof santerɓe ni parce que en ala na 2024 wonɗen na 2023 na 2022 na 2007 2025 wonɗen koto ɓe inni wo mo hecci on e musique minen mi yi musique ji mon ndin ɓe o inni de ko kanko woni king e ngon sengo ɗon ɗum ɓe wiyamo King Salamon pay kuno wiye Souleymana haɗay koto kon ɗum marɗon ko yewton on hande so himo himmude ɗo himo waɗa koye musique koye ɗo sifano himirani ni lanɗo on par ce que minen o ari ɗo kanko kadi goy ko wonɗon ɗo o ari ɗo ni min wonirno kadi tato mais o dogi men minen min tori Allah taw dogu men hono ɓay kon yimɓe amen inchallah aray grand kon ɗum marɗa ko yewta ɗon koto bon King Salomon d'abord il faut reconnaître d'abord que c'est un grand artiste endo andaɗo la Guinée wonɗo kadi groupe Kumalujo woni banlieusard waɗuɓe ko tiiɗe e nder musique la Guinée ɗum ɗon haray menen meɗen joniti taw teddugal e ɗum ɗon ɗo e yewtude taw e aspect politique o position ji mo kala ƴetti haray d'abord il faut respecter l'artiste respecter ce qu'il a eu à faire dans l'art kanko e jaatigijo makko on woni Marquis Konko Malela menen meɗen bigopi banlieusard d'abord e musique maɓɓe on quoi e ko ɓe waɗi kon d'abord e musique urbaine guinéen ɗum ɗon si a respecté famude e ɗum ɗon kadi meɗen respecti ɗum ha ñande yawma yuɓu asuna kadi min respectay ɗum ɗon nam ko ɓe huwi kon ka nder musique ɗum ɗon menen Hesbo Rap meɗen respecti ɗum meɗen jonni teddugal e ɗum meɗen respecti kadi kala artiste jo wonɗo lagine wonɗo e wadde gimol woni ko dancehall woni ko rap ma ɗum won goɗɗum go si e yehen noon e piiji goo par ce que c'est waɗali on différence ɗon taw e majjay nam a faami il faut savoir faire la part des choses attaquegol système e attaquegol c'est à dire gollal o tigi ngal ça fait deux minen Hesbo Rap ko système men mardi affaire e muɗum wona taga ɗon taga ɗum intéressant men fof ko système on menen mi wona e huwodirde muɗum kala anduɗo gimi ɗi mi wona e wadde ɗin e concept amen on philosophie mon e yarde on no andi menen min alda probléme e tagaɗo mbaɗi ɗin intéressant min ndu ɓandu ko gilɗi jeeyi ɗum menen min haaju amen alay ɗum ko kuugal ngal o wona e huwude ngal menen ko ɗon min taskoto ha min anda est ce que o ɗo himo mérite windanagol texte artiray ɗo mo e lawol fewugol ka himo mérite texte windan mo annanɗa hoore ma ni no jali kame kaw kellane joni no yehen e position mo ƴetti on kanko King Salomon ɓay a landi men question o yalti o yimani Dumbuya himo mari droit yimugol mo faala e wata wiide o taw waccu Dumbuya e wata wiide goɗɗo go ka taw waccu Dumbuya merci Aissatou on faami par ce que hande menen men innay ka combat an fewndi ɗo e wonɓe gonga kan yoɓe moɓodir kamɓe kadi ɓe ndaara ko honno nden mojobere ɗon nde wawata tiiɗirde par ce que ɓeeɗa heɓe woni kaɓe woni ɗon ko wonɗen haalde ɗo kon hande watta ha ɓe yilto ɓaawa e konko ɓe jokki ɗon par ce que ɓe yiwde mbuuɗe mum hiɓe yiide otoje mum donc ɗi haalaji ɗi yewteten ɗo hande c'est vrai que ɗen mari droit wolugol par ce que en hawtu leydi ndi kono enen wawlen fiiɓe andanɗa hoore ma ni ko ɓe dowaɗen conscientise uɗe ɓen fiita systéme on arkadi ƴetta ɓen ɗon tawna e ɓen ɗon hala joni enen combat men on e woni minoritaire par rapport à eux mi anda so ɗon famudalan c'est à dire enen ɓe andanɗa hoore ma ni ɗen gellude systéme on etoɗen mojobere men ɗen ɓurta yaajude ɓeeɗa e wawata wolude ha ɓe iwa ka ɓe woni ɗon donc mi arta e King Salomon fayi mo mari droit yimugol Dumbuya mo mari droit yimugol Dumbuya ɗum ɗon ko position ji makko toon o asimi o waɗi ko watta kon joni enen continen e lawol ngol wonɗen ngol etoɗen kadi sukaɓe ɓe andanɗa hoore ma ni ɓe luttiɗo tawata systéme on ƴettali ɓe korompali ɓe ko honno lotirten hakkillaji maɓɓe ɗin fiya ɓe wawa tawtude en e combat men on
enen wonen e ka wonɗen ɗum je pense que ko ɗum ɗon ɓuri hannde wiigol critique e goɗɗo ko par ce que minen mi yaltiniɗo son inneteɗo mbatula mi yaltiniɗo sonji inneteɗo feƴƴiti mone amu fokki lanfe mi yaltiniɗo c'est pas sérieux mo inniɗo laggine ko paradis o beppu emin continue kadi yaltingol suko ɗin sonji fanne mantin laggine no e ngol laawol niɓɓitugol ɗo kono haray na en ar base ɗen trop sur la personne mi son jaɓanilan quoi na en ar trop base ɗen sur la personne o ƴetti position makko o inni o yima e dumbuya yo yimo dumbuya himo andi noon kanko conséquence ji wonɗi nder toon ɗin par ce que sa ari a yimi lanɗo mo annanɗa hoore ma ni goɗɗo lamminiramo kartal min d' abord dumbuya na président am min muslim d' abord ɗum no ko yo laaɓ min mi lammina dumbuya mi annda mbo lamminimo min ko président je mo kartal joɗɗini ko on mi reconnaîti comme président beɗe sa yimana e goɗɗo yo taw hara ko il a été élu par des urnes à travers des urnes mais neɗɗo mo kartal lammina aron in noon ko président je konkellanto min menen hes forap mais reconnaîta ɗum faalaɗo noon reconnaître ɗum ɗo ho kadi ko haaju makko yiɗa e droit ji ma kono menen meɗen wi ha kamen fewdiɗo menen men ala président reconnaîtamo comme président et on assure donc mo reconnaîtuɗa comme président déjà ko yimata wacca inna kellanaymo joni noon kamɓe ɓayɓe moɓike ɓe fuɗɗike c'est à dire wadde marmayi yagal ngal ɗum ɗo no ɓooyi feƴƴude lagina ɗo na ko fuɗɗi hannde kala laamu arngu no woodi mojo bunku gandanɗare ma ni iɓe jammitori bloc 7 min ko bloc 7